ya mesela to lo wa ia tato wa ngo ministry itasi fa mo le fefine na ia o ina tato mo tato malama mo ministry gifts po me alofa ia ua au mai le atua mo tato te fa nga yo ye nga lu nga le atua so lo tu si le EFESO lo mta upe fa upe su tasio fa upe su maleono le la fa tau ma sunga la uma the fivefold ministries te le lo po ele ye umata to inga te tai misela tolo te tai ele ministry sa tas ai mana mia ta to pe longa tu ta to fono nei ona o le teimi nei o ina ile kalesia yo to malama teimi nei. There's a lot of deceptive spirits all over Saul teimi nei me o le nganga fa valea me le nganga tau fa se le wo mai a faila ele o ina ta to tai ile Afioga pa ia le atua le fai ngo fia ia ona afia tangata o lo ila lo ifo tatu tainga me le mana o mia tele. It is crucially important for us to understand the word of God. The world is now filled with a lot of deceptive spirits, and those deceptive spirits are deceiving as many people. O ngangingo kango ko kai lunga le Facebook ngo kango poster ko ia. Some of the I'm amazed what they le mele o tupu nei le lolo langi le ango tangata ia o kau fai o le sila men o foi o le to tele o mako ioa ia le lotu mosaleme i lunga le media, social media matua fasala lau ila tua o onga. And if false religion are doing that and we're not really active in doing our part, yeah, it's a shame on us. But what I le taua tele te nau loto ina le kalesia because the church is looking at us and it's our responsibility. And make no mistakes, o ka konge because sitting a kele ka accountability ile atua. Pe ao le so fa masinonga. I te wa fifa pe ke alu si ki anga ela ku le so fa masinonga o fe amata mo el fa masinonga ya mate tono la ingo ole atua. Mo fa masinonga ya tato. Me o ila le tawana matala ya kiuke mau nga wenga tauna fai. Me o ila na mana mi ai tele tato o ino tato. Ya va mo la ma EFESO no mta upe fa po sfutasi o su maleono. I'm going to be sharing on the fivefold ministry tonight. Ona me alofa fo ia fai ma apostolo, o isi fo ia fai ma profeta, o isi fo ia fo la fola tala lei, o isi fo ia fai ma leo ato ma wa. Ina ia fa ato ina ile au pa ia. La to te fai e ngal wenga o auna. Ia tina ia ile tino ke riso. Se ia o atu o tato malava. Ile loto matasi I la fa atua ma le lo le lei o le alo le atua. Ia fai fo I matangata matua. Ia o le fua o le o matua e tatau ma le tumo ke riso ina ia le to tamani ni tatou o lo fela fo ina e pe o pe au ma fe avea ina I matangi malava ma ta upu I le pepero tangata I tonga fiti le anga ua saunia e fasese ai pe itai a o tau talatala fa maoni le alofa ia tutupu I tatou ia te ia I mea uma o le uru lava ia o ia fo o ke riso e mai a te ia o na tupu o le tino umalava o lo fa tatawina ma fasa o ina I ua malava e fesoasoani iai e tusa marangaluenga I le fua o le tutino taitasi ia iu ina tina e ae le tino e ia lava I le alofa. So tilo o le fiafine o te fia telanoa I le fivefold ministries manatua la o le fivefold ministry le na o mai e Yesu la o apostolo le fivefold ministry le na te faatulanga ina le ekalesia Yesu o le fivefold ministry le o le matua o le makua. This is what the Bible is referring to as the foundation of the apostles. Vaenga le tato te
tauna tātou mamala mai. Mana tua la, o le tātou tā penanga mo le afio whaalua mai o Yesu Keriso. E le whapena le tātou nofo, vole le o ke tiangolonga, nofo le mai whakarikali po le me le la tupu. Eo, e le ai. E iai e kako makawhai ioi e te tau o na whaatino i te tono le kalesia. O le tāpena ngai whaafonga mai, e le ngā se whaiwhi aunga ke whaia le me lea. O le wa umana mai e lea tu e a tātou le whaifo on menu si e whaapena o le whaapungana sa mai e whaamatu tua i na hai tangata. Ia, whaafonga la o tau le tāunga tero le vaenga lea, o le whaifo menu si lea, o nai sau i na tātou tusi lena whaitau. O apostolo, o perofeta, whai evangelia, o whai whiau, ma whai aonga. O te whaiwhitai whai ai lea tua, o lo tātou lo lotu se e kale sia, o lo o matua i awa o ina i le whaifo minu se lea, ia mai wau tautang tangai i le whaonga ina e lea tua fo i lele o le 5-4 ministry lea i tono le worship center e ta ua le APEC team. O le APEC team na lea, whaafonga mai, o ko whinga lea, e le whiesa pāloka lea ka le sia. E le whaapenga pāloka whai whiau, i onu pāloka lea, po e le la aposkolo, o e le la whai evangelia, e le eise pāloka whaapena. O le tilo la wawiri amu ia, i le leadership langa iai, and he received a direction from the Lord, who is supposed to be in this team. It's called the APEC team. The APEC team, or the abbreviation of apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ia, o le tilo la William, muia i tangata ia lea fu ile leo, lea kifte le area lea. Ia lea na tō fia i lea o nisi o le awhainga luenga le worship center worldwide, and thank God, I'm also part of the APEC team. O le APEC team fa le tele ana whaonga e le apostolo i teimo conferences. Conferences ia pe a whai conferences ia a le ekalesia. Ia ona whaonga la ia le APEC team, a whaonga mai. E le whapea ho ile lo se sima fuanga. A o le eima le inga whaile mea ngā. So that ia matua le ekalesia e tu sai ma mea la ufa pa mea lo whai nai tangata taito atasi. But o le sila mea mana ia no longa vela. Le ai ma se singa lu fa pe William o o e me alo le ai. Ngofu fa William kilo solo i tangata la mala ko mea le fai. And through the direction of the Holy Spirit, he pinpointed the people who were supposed to be apostles, prophets or evangelists, pastors and teachers. Whaongalo la ia leo tangata na whaatasi e ma le training lea ya wa wina i tangata ina e loa identify lau mea lofa o lau mea lofa langa e ke operate i kukongo le body. Ia ai whaafonga mai o le mea lofa foi lea a wha mea lofa ina o e lea tua e le se mea foi lea wapea wa ue lea o mea lofa ngai ngofa lea lea masau mea fei e ai. No, you have to develop your gift. You have to work on the gift, you have to develop, you have to keep on perfecting it. Yeah, la tilo la ministry gifts. O mea ia ka o ministry gifts po o mea lofa o ngā lulue i tangata i tutonu le ekalesia, mua o le apostolo. Now, apostles are the one that is sent. Apostles is an administrator. Yeah. Did you notice that in apostolo of William, so level philosophy, but it's in male apostolo of Inge. Apostolo of William, Alcavalum Menga or Pleskenge. Or Pleskenge or I see Mauko. I may say Pleskenge, what Pleskenge, or Kela Ekalesi or Pleskenge. Apostolo of William, Apostolo by Lesian or Angolo, Akaufa Apostolo, Mamma. But the gift of the apostle, you don't just choose it. People identify the gift in you. The apostolo is a church planter. Anybody who's a church planter carries the anointing of being an apostle.
Ya, o le apostolo la Viliamu ia fia se lau mon kupu au lokung faaku. Ia wa kala fe nga inga ka o le apostolo. Ia kilo ia le mesa tana no Viliamu le na avatu ele tu ia te o afsil le tu po la se ingwa fa ingwa inga o yo tai o le kalesi. Ia ona la o telesi kalesi o le peleskeng o le kalesi. Yo kele lo pa ka unga isi va nga yo. Ya efe me William o le tala le tu ia te ia fa ingwa o le apostol. Le la te man tu al mato fononga ia na fa e lo to finga le o le apostol sunga tai. But the apostles is the one who govern, sent forth, and administrator. Ya, aka ulola le mele le govern. Ya po tangata le na te fa malu se organization. Ya aka ule mele le administrator kuso ia fa tulanga ina ya le kalesia. Na ke fa ia le mele le administrating o le kalesia. And apostles la, o le tangata le ua, sentaku, kai pe on tatou loa, apostolo Paulo, apostolo Peteru, our 12 apostles. The 12 apostles, ele koe mawhainga koe whaapea, o le sufurulua apostolonga pe, o le apostolo umai ka ngaka ko fi, ele ai. It's the gift called the gift of the apostles. And the apostolic gift, it's a gift that is seen in people who administer and govern, and people who go and plant churches. Whaingo fia langa e loa mole apostolo. E longa taito nga, e rese ka mai taito la le taito lea. A whaongo mai. An apostle is not a position. It is the calling. It is the responsibility. Apostle, what did they live up there? I'm the apostle. There, an apostle is the one who carries the mantle of not only planting churches but to govern and to rule over. O le apostolo foila, o le apostolic anointing, ele maua umai kangaka. There are people who are called by God to be apostles. Yeah. Amen? Yeah, if I like to le fia apostolo, ke awalu, le whapropoko ngai kangaka i am kauloi o le apostolo. But, you know, e lo umaka. Kasi le me whengo fia ngai lo tangata, you can see what le a person who is carrying the mantle of an apostles. O le apostolo la, o langa function leiai is really to work on governing, in leadership, in training people in leadership, in planting churches, organizing the organization. O langa role ngai play ko ngole kalesia. So for example, kako ekalesia ekasika ko apostolo nga Viliamu. For ilele who carries the anointing of an apostle. In fact, Viliamu is an apostle, prophets, and evangelists, the pastors, and the teachers. This man is so unusual. He has all the fivefold ministries. You know, there are a few people, and we're grateful to have Viliamu being the apostle, the prophets, the evangelists. Pastors, kilo nga luenga fo lele fa evangelia Viliamu makaukia ka ngaka o mai fa alta. It's amazing how many people who come to salvation. Ole me alo fo ile ole apostolo. I tell you, never look down on yourself. E ala fo ongale ai se ongale maua ka ngaka le me alo fa le. Ongale isonga ngau ia. Ele isonga ngau fo ele e fa mea lo faina o ia ele atua. Ele vai ngale. Leo. An apostle is someone who always starts churches, who go and start churches and plant more churches. Melanga fa Paulo, that's what Paul did, that's what Apostle Peter did, that's what Apostle Thompson did. India was evangelized by Apostle Thompson.
So la apostolo la, o le sile gift e makuai mana o mia la vai tangata. Ia ele e pi ele ngau kanga ka e va ai le tu po le ale me alo fa me alo fa ina yo. E si no lima pe wa e lo me alo fa me alo fa o ele tu. One of the ia la ta tu no pe o le me alo fa lo na lua na ele fai phone ministry o le prophets. Yeah, ele ko sau Elia, ele ko sau Isaiah, ele ko sau profeta, but there is a thing called the prophetic gifts or the prophetic anointing. Now, prophets reveal God's heart to the people, giving revelation as well as interpretation, application and timing. O le profeta la na te faali mai le mea nei le loto le atua i tangata. Ia mai le faalinga, faatasi ai ma le faamatalaina o faalinga, ia ma le application ia mataimi. Kai pe o mea lea na fai Elia, tai pe o le mea lea na fai Danielu, tai pe o le mea lea na fai isi profeta Samuelu, o lo ta ua te tonu o le fionga pa ia le atua. O le profeta la na te faali mai le fatu o le atua i tangata, na te au mai le faalinga i tangata, na te faamatalaina faalinga i tangata, ia ma application, ia me se taimi. O le prophetic gifting la, ele se mea whaapea ngā o ngi whaiwhi au la ko ke maua. Ele whaapea fo ia whaapea whaiwhi au roka, there are many pastors who are not prophets. Ele whaapea a ka urol whaiwhi au, ngā maua umale whaiwhi au, o mea alofa ia, o mea alofa na tufa mai le body, ele na o ngi whaiwhi au, po ngi kangaka whaapikoa. Aia. Awa ulo le si mele tupune, ono le malamo tangata, i mea alofa ia ka o ministry gifts. Ia nga peinga ngofu ale pe ia le yango ihai. A le mea monia, o mea alofa ia, ele whaapea nga o si tangata tōtas. In fact, ele lopo ia se si o ngofu mai o se perfeta. Or has the prophetic anointing. Okay, don't ever look down on yourself. Don't undermine what God can do in your life. You know, this administration gift of the Lord, it's not just for one person. This is for everybody. If you want it, you can have it. I mean, please, Lord, let me know, reveal to me what my gifts are. Yeah, and usually lava. E lolo le tangata langa gift le anga kamu failo la ia le develop le gift le yang ia. I mean lo me failo fa pe la ngofu fa pe. So how do I receive messages from the Lord? Well, there are many ways that brings the revelation to you. The Word of God, for example. The more time you spend with the Lord, the more the Lord will reveal things to you. The more time you spend with the Lord, the more desire, the more hungry you are for the Lord, the more the Lord will begin to reveal to you things. Le so na ile tua le ko anga fe kaula kuspa ia e ke le so kai me ka kalo ai then I don't know pe va venga speak mai le tua ia ke oi. Some people are thinking for to know this give up so fa long le pope ke e o vala o sa angelu ya. Yeah, ke ala fa le po le am sa angelu vala o mai ke oi. Ele o le mea ngai a mai ele tua me fa ngai le nga fa ngo fi nga identify me alo fa ganga. Ai vai o to. E se asa ave le tua stanta for le who's not hungry. Someone that is not hungry. If you're not hungry, if you're not desiring God, then all you get is you, and all you do is you live your life just like that, just like anybody else. You come and you go, and you come and you disappear. Because ele se hanga o ye ke oi. Kele o hangui le mea lea, e kele o ngau roto ia amai le atua le mea alofa le ia te oi.
Hallelujah lo. A fai la kele ha. Ele lo para me la va ku ele ma fai nga ele me fa fo me to. The worst person that God will ever think about is a lazy person. In fact, God rebuked the lazy person. Alanga ko kele o tangata fo e kesiamo. They are so lazy. That's the reason why no revelation comes to you, because you are lazy. You don't read the Word of God. You don't study the Word of God. You don't have any desire to get better. You just don't. You just don't have anything in your heart. All you do is just want to live from a day to each day and then move on. I don't want the pressure. I never want to live under the pressure. I don't want the pressure, and the pressure, when the pressure is too much, let tell you, so you're going to take over from your dad? No, I don't want the pressure. I don't want the pressure. Yeah. O le sila ngā mea lei o ngā count out kangaka o ngā o le lea iu sa ngau loko. Pau o le mele ki o lai, you just want to live your life. So God will never consider that kind of person. God will look to the person who is hungry. Se longa la tanga te no no loto ile me alofa lea ona no fai le na mai ele tu e to ele ngau ele me fai nga saule ko fosi va pe ku sape ke musu lo konga va ku pe al me alofa ele ai no way me fa nga ele me fa nga ke va isinga ka they are very gifted. God has gifted them with so much because they work so hard, they go after the Lord. They pray, they read about. Ya wa falongo nei tautinonga ale apostolo le masenga fai. You know, ile amatanga longa ia val awina tono le wesi. In fact, we saw him. We saw Viliamu way back. O mato laiti e fai ya o Viliamu kai mina. Kilo ia ile tangata ala unga so sanga mea e fai. Alo na loto ile pe ese ya ngau le ka e mo ngau wai sika ka e kusanga ngau wai sika ka mar ngau. That's the reason why the Lord God looked upon you. Ele me venga kifto ele rua pe ke paie. Ele ke le mo fo no ke kakalo ele fe kausa ku si paia. Ai saulo loko e pula mai pe pula ka le fia moe. Excited ngaka ngau loko e mela o inga e sia ke pula mai pula ngaka o fia moe le lava ke lo mo kanga ngau e mo ko ai ke mo ko ai yo kusi umalalo me halu fale ko fai kau ko ai. You know, that's the Lord will look upon that kind of desire. Okay, interest la vai tu sia mo Samuel ta pe fana ai Samuel tala le a Samuel fa mai ona ta otole to ingo eli fa mai ta otole no moenga ole a moe. Okay, interest la le moe le o ka ko ingo Samuel la mo ko ingo o eli la moe ta oto eli la moe lo eli ai Samuel tua kalongo ya Samuel ai alwe su el me Samuel la fai o la mo Samuel falsa and I tell ele o titeo mai me Samuel la fai, but right there in the presence of God Samuel was connecting to God all the time, and now Eli was sleeping. One of the most damaging things for your life is being lazy. If you're lazy in the things of God, if you don't pray, if you're lazy in reading your Bible, if you're lazy in doing any of those things, the Lord cannot look upon you. I mean, how can the Lord trust you with something when you are so lazy? The Lord knows that you'll never do it.
don't want to do it because they know it's hard. I mean, the challenge of working for the Lord, man, it's too much. To have 100 people in your leadership, it's too much. You have to carry all these people. More than 100 people, you have to carry them. If you can't handle your own family, if you can't handle a few people in your house, how can the Lord expect you to handle 100 people? Ministry gives here, only the people that work so hard, not the lazy people. God cannot look upon you. Awai me finger trusting I to is kanka paye, kanka pula maile la. You need to wake up. This is not something for it will work. It will not work. God expects us to work extremely hard. Evangelist has a great burden for those that are not saved. Evangelists are the one who spread the good news of salvation. Ole mea alofa lea wa avelea tua I kangaka malava e iai o lato loto e whaola inga sesi kangaka. If you do not have the burden to save people, God cannot gift you with this gift. If you don't have we desire to save, you're an idiot, you're stupid. You should have the desire for the lost. You should. Because it's a responsibility. Every Christian is gifted with an evangelist gift. It's a responsibility. We have to go and save the people. You have to talk to somebody. Social media, where you can put a text on or put a verse on your post or look for something, put it on a post, do anything. Whatever you have to do on social media in order to reach up to somebody, invite some people, put an ad on invite some people to the service because the thing is that you're thinking, if I can get this person to hear the word of God, if I can just get him into the church. Langa o le kokelo isi kangaka o la ko ma fa ole ale anga la ngol fe au wa pele loko a ole loko pele le la ngol fe o ele ai fa mo le le ai ele se me anga se fe au le bele. This is everybody's job. Ale me ala nga ele onga mai ele ku me alofa a wala I le tu ele ma fa se kangaka se ko kasinga nga fa se loko ele kai ma fa se kangaka se ko kasi. The Lord God is gifting everybody in order for everybody to work and to move. Ole me alo fale fa evangelia. Ele fa peanga peni hin se fa evangelia. No. Extraordinary ganga. But the gift of the evangelist is for everyone. For everyone. You don't have to have a chance to be an evangelist. You can be an evangelist, meaning that you'll bring people to the Lord. Get the people in and save the people. Literally, shepherds, the people that guide and instruct. Pastors literally shepherds and guide and instruct. Yeah, it's available to everybody, but not everybody. They are now starting churches. They go plant churches, but they are not pastors. They were never called to be pastors.
But there are people who are trying to pastor churches and they were never called to be pastors. They are pastoring the church and not pastoring the church. But not everybody was called to be a pastor. Well, if you go into the pastoral work because of that, you will break your neck. You will burn yourself out. It's tough. It's not easy. It's tough. Tough being a pastor. But burn out. I hate that phrase, burn out. Burn out should face out. Burn out. Burn out. If you burn out, then you're trying to do it by what you know and your strength. Because it's never, the Lord says, I will build my church. The Lord never says, the pastor will build the church. But building a church. Number 5, teachers. Expounding, meaning that they interpret the word of God. They are trainers and they are mentors. Ongala, o le kasi lea ministry gift whaingata na maua, e kaule ko o kele ngisi lau ke whaia. Me mga ike e ianga ko e who are called preachers, but not very many people are teachers, because preachers and teachers are two complete different things. Ko whalonga le whaupunga le wapea, don't sermonize the text, meaning awoko ke whaalau nga inga le kusipaia, meaning wa whai o le launga, e se la ma le mele o le au inga, le la tatou whai o le deductive methods of interpretation. O le whai a onga la, o ia lana te whaamatalanga, a ele whaapefo ila o kanga ka uma, o le mea la vai te loe whai ngō whianga longa kai whai a onga. O le tangata na te hao o ina le upo le atu ai whai ngō whianga bara malamakanga. And I'll give you what's his name? Billy Graham. I whaalongo I teach Billy Graham. Man, makwa simple. It's like everyone understands. He used the common language that people understand. A unique whaalang kapea. Ewa William. Ko whaalongo I teach William. Very easy to understand. Al whaia onga la, o le sida lea me auni to tele ni e whaia onga. O ka ngaka i e whaia onga e mua whaamasingo. O whaia onga, you have to, it's a nice gift, but it carries a lot of endings. O whaia onga, o ka ngaka ngai e responsible le mele lumo le atua, lea o ina le whiong pa le atua. But I tell you, the teachers or lesi lea crucial ministry gift mole e kale sia onga le ko akelo ka kale ka whaagalea. Ia, lea ngongo kanga kiri sia ngo kanga loku whaola inga lele ua ale loku isi loku hoi e walo loku hoi e ka pe o mol maua i ova. Ia o loku nga, ko ai clear cut mai ai la ko doctrine se mea la o inga mo kwa se se. Mana o mi ai la ni whaia onga la tau te matua o ina le tuspa ia mala malama le leita ngata le mea la wha mai la whiong pa ia le atu. Amen? Whai upo suma lua mole la uma. Afunga mai. The purpose of the fivefold ministry is verse 12. Ia whaato to i nā ile au pa ia. Yeah. La do te whaia ngā rue ngā au. Ia tina e aile tino ke riso. Whaia wa mai tonu ole ekalesia. Ina ia
Number 1, to fully equip and perfect the saints for the works of service. O lono inga ia whaau pengaina ma ia matua whale leia tangata o le ekalesia. O le mea langa e leinga mai meo ministry gifts, e alanga mai ministry gifts, inga ia whapena o na whaau pengaina i tangata. Ma ia matua i whale leia i tangata. Lona lua, ina ia whau ai le tino o keriso o le ekalesia. O mea alofa la ia ministry gifts e lima, na au mai mo le purpose lea ina ia equip tangata, ma ia perfect the saints, and also to build up the church. Me wala nga lei o mga umia lava e mga umia le operations o mea lofa i tono lotu. Ina ia wha maku kua inga kanga wa polisi kanga wa leva nga kere siango nga ke pepe ha. A le si wala nga o leva nga kere siango e musu e awa o inga. Mai oko. Momo kanga valea, kuno wale upotoya cha. Momo kanga valea, e alang valea. Ele fa pe ke valea, onga wa e valea. Ele wa e valea, onga kere nga wea o inga. We are an unteachable person. Olo ke la chiang kala valea. Ele fa pe valea, onga va pe e valea. No, ele valea e poco. They have the capability to learn. They have a capability to get better in life. Wala fa valea because they are lazy to learn. So lazy. I mean, to learn is hard. Ole yelo experience in Melia. I remember ngaka prima suila waong. Yeah, kamile ule koya ongai. Oh, 5 years you me. Ongo valu 1968 ngo foi mala prima sui ko koya lula onga fiku kolu. Yeah, ko la ku fiku kolu ave sa le form 1 ko ale lo ma se bia. Wale lo ma se mea. And I remember what little ke kango memorize o me wa e fu e mai a o le mande o le svali le fu e o le faiao. Ya wa e o le kasi vai kolu fa por kasi vai fa kwa le lo ma ka. Ko wale mal mal. E o le kango le kusi a ti u a tua o la e kwa le lo ma se mea. A o fika la ia i le kaimino ko e alu ko e kamu fai ko e len umangei mea ko e kamu fai ko e catch up mo ka usanga nga le ha onga. Oka it was mo e umanga ka la e fai ya la ka uloko. Wa o mea umanga fai la onga o ki alu wa ka uloko uma mele po i onga usule la onga lisiaso. Yo sau mo mea onga so ha o va ka uloko me. Mariela. Kusa le fai la o mea lo ngofuma memorize me. Mo lo le lo nga wa expand I lo memory. Wa maka expand o memory. Ia kausanga nga le ke mangkuai by the year wa makua ko le form 2 le su e onga le wa makua expand o memory. Ole mela nga le inga makua that's when I began to excel. Went to high school ola wa nga me sa fa high school. O le sila me o lo nga o lo amaka o ke le le maka o ke pe geography anything to do with memories. And I tell you, I went to nursing and I topped the class from the first year to the final year. I want for ila mele kuso o mea umaya po mai malako management malako science o ke kango ka loko uma. And the more I do that, the more I expand a lot of memory. What sound ngela what we feel old Bible college of apia. The same thing is and that's the reason why I like the history. Because it's to do with information. Mayoko, ele ai menga ngo ukalikonga u ele ai masekanga ka fa vale valea. O kanga ka uma le fa vale valea. E ke le fa vale valea onga fa pe e ke valea. Wa e fa vale valea onga ele ai se kanga ka kukusa ma elo pa ye.
You just don't want to learn. We're living in a world of information. There's an internet, there's a Google, we're now living in the world. Nobody should be dumb and fool. It's right there. So everywhere you turn, there's an opportunity to learn. Amen? Ole mea fo ela lele kupu wa whapea. A whapea la ele fio maikanga kai hawa o ina lato. If they refuse to listen to the teaching and the education of the Word of God, well, what do you expect? You expect Christians who are dumb and easily deceived. But the worst thing like because sitting ale manga ya. Ole tamo kankale la lo leadership. Ia ai koe fa popo e ma oe. A wai le fa pela o e tamu se si mafo anga. A wala nga e tam le fai kaua ma se mea. You know o mea like. Okay, longa o le si me ma se nga ka fai nga ka. A ka ke lo mo ka upu ka ke vai ai. Ka ke ka mo fai spend e sing kai mi la kiki ya. Wa ke lo inga o mo ka upu nga e kusa por alo pa si mea. E ke fei o la kamale. E loro anu ka upu ke lo ke vai ai. Ia e ka fai le ku e singo kai mi no different to the leading of the word of God. No different. If you know ke le la fiong pa ele tu ko anga ve ko kus pa ia ko anga ka kalo, the Lord will open up the world of revelation to you if you do that. Well, the only reason I like onga le ma fai attainment because you are so lazy. Amen. Oi we ka ya. That's the reason why you're dumb. You're dumb because you're lazy. Amen? Yeah. Fai upasutol. Se ia o atu e tātou malawa le lo tonga tasi le alfa atua tua. Ma le no le lei o le ano o le atua. Ia fai fo i matangata matua. Ia o le fua o le o matua. E tatau ma le tumo ke riso. E mea ngā lenga mai le atua le fai fo minisi lea. In all, the fivefold ministry needs to continue to operate until, number one, we all reach the oneness in the faith. Number two, we all reach oneness in the knowledge of the Son of God, growing spiritually. Number three, so that we will become mature believers in the Lord. Number four, reaching to the measure of the fullness of Christ, manifesting His spiritual completeness and exercising our spiritual gifts in unity. Waila e o kone, me ngai linga, ka kau o ngā whaau ngau le ministry, le fivefold ministry lea, inga ia o mai umanga ka le oneness, wa ko ki wa ai o ko ko akelo nganga, se umanga ko ngunga rai ai. If you study the church history, you will find out even the church fathers, those that founded the Christian faith. I'll give you another example. Malo Arius le sawele o onga le loku for mulmawa Yehova. Now Arius was one of the bishops of the Christian church, but Arius taught onga Jesus is not divine, the Holy Spirit is not divine. If you say that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are three persons of the one Godhead, He will tell you three gods. Yeah, you can imagine. This guy is a bishop of the church, and now for lele o kanga e ka o le loku kirisianga ke minga o heretic. They are heresy, meaning the people that are teaching false doctrines. Another guy is Pelagius. Pelagius from Marikala Pelagius. Well, God came, he revealed Himself in three successive modes. One time God came as the Father, the other time God came as the Son, and the other time God came as the Holy Ghost. So he said God came in three successive modes. The problem is it's not true. God didn't reveal Himself in three successive modes. Yeah, and he was declared heretic.
People like Athanasius who stood up to all odds. O kanga formulating the doctrine of the Trinity. Divinity of Jesus and fight Athanasius, and then the Cappadocian fathers all fighting the divinity of the Holy Spirit. So you can imagine, you can appreciate what when I study the church history, I really appreciate what formulating fundamental doctrines of the ecclesia. And those people were teachers. They were responsible to teach the right doctrines. People like Tertullian in the second century. Now Tertullian was from Italy. Tertullian was the first person who taught the doctrine of the Trinity. Persona is a person. So he taught the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are three persona in one person. A top to the ecclesia. Ya, angale ay la ia Tertullian Athanasius. Ya, oleh mele la ka ko ongan ngi kai. This is the reason why quite crucial ale mele o long malama le upone ku so that nobody can deceive you. Amen. Ale menga le inga mga mia me alofa ia unite mga kalfa ko kuanga kas. Yeah, the mainline churches, they don't believe in the actual ministry of the Holy Spirit. They don't believe in healing. They don't believe in the gifts of the Holy Spirit. Yeah. Amen? Isi Pentecostal le ka ko ni ministry le nga pa yo le tu. Aleve mai da fiong pa ele tu fa mai. E ala nga mga mia ia ministry gifts inga ia unite umakanka in one faith, not many faiths. Lona lua ngai fa mai ka kaunga reach ka ngaka le knowledge, the oneness in the knowledge. Kasi na malama. Ia reach ka ngaka le malama, ia kukusal malama o asafo malama o pangapa. Ia kukusa malama la fai malama ma kukusa malama o ngole operate me alofa ministry gives ya wa le on ka fai kukusa ka ko malama ya makako wona fa kasi ai fa leanga lona tolu fa mai so that we will become mature believers in the Lord le meo le pepe o isi foi ngaka ia wa vala o le u ko inga o le u vai fa ala ma pa pepe ele mau ia ka ho ava fonga mai la o singa ka wa pe nga mo ko ko inga ia nga mo ia la ia le fe ko skus pa ia le ka kalo le su le sa training le malama le lo plan me la fa if you are an elder, you should know the word of God. You should be hungry to know more of the word of God. Awang e ngaka lo malama e ke fia malama ki ko anga fe ka wa vai ele inga mangoe o ka ko le anga fe ele se ele mo fa inga ko mo la anga fe Paulo ko nga form of teaching le receive ka ngaka aya foi ya fa la o teaching o ka le anga fe ko se o ke le mo ke le malama you know, be better to go and do proper training. Awale wa uloinga ole mele ho yai pe afa pe le malama ka ika ngalu pongi sa ale ngai ka ngakale mele yai wa le malama fo. Amen. Number 4, in order to reach the measure of the fullness of Christ. Inga ia mafai o nga ausia ka ngakale ako Yesu Keriso. Ya, oleh tu mana tual tu minga sa wale me wale lo Toronto blessing me wale lo slay pa lo kangka le amaka mai o Toronto I kangaka. Oleh na oleh ia so no fa poko ya pa po college ingai okilang.
or Bible College of New Zealand, or St. John's, or the Baptist Gary College. Nga o mai uma whia o nga mako mai waka mai ki mako mitile kai Green Day. Sa whai ele discussion o le mea lea fo ele pese mea mai lea kua le Toronto Blessing, le mea lea o le slay ele ngang pa i o tangata. Ia, whai mai le si vaenga, whai mai ele se mea mai lea kua o mea mai ke mongi, whai mai le si o vaenga ele sao ngā mea, ele o le afiong pa i lea kua, mai le si vaenga. Ai kua wha nunga maa longa ingo a Dr. May from St. John's. Whai mai lang kala. Ai a whai lau se mea fau whai ele ngang pa i o ai o kou ki ke e. Ia, ai ele tusi no whaitau e fo lele mai. Do not abandon the knowledge. Yes. A kongo se me o kusia kongo kuspa ia, but do not abandon the knowledge. You need to understand the word of God. Yeah? Amen. Nge ke o pika ko le se ka le sia. Le se di sa o ka ka le. One of mempo le mako pai po studying of ai ile me ngama ngofo. Ara ka male fa ku no loku o. Le sia ku ngo. Ya o me ka ngala sa. Ya o taimine nei o le a sent nga tele langi. E ku no le o ka male mai le la sen le o loku le lang. Ya nga pala la sia le lo ka. Mai e le waru le lang. Ya mo ya le por kula a ko nga le fa. Ola le me nga va ye le lang. Ya kusala e o mai mo ka sender fe fe o kan kai lang e le yalu ka sit fe fe au le lang le yalu va ka sit fe fe au le lang o le la wo ka mo mai mo lang ko mai mo ko e le yalu va fe fe au le lang o le me la le o ke o foi. Where in the word of God does it says that? Ai le ai ma se ka ngaka o challenge singa ngai me se fai ka ngaka. O le winga kongo nga o le winga tonu ana o fa matalanga. Please do not abandon the knowledge langa le fe mele fiong pa ele. Nga esa o fa upusuko. Ko fe ka mo foi la. Yo watu tato malava no tu matasi la fa tu tua. Ya. Malei no le lei o le. Malei no le lei. O le upa parang sa mai. We all reach oneness in our knowledge. Le lenga crown to le upole ko. Ele ai ma se fa valea oi. Ele ai ma se singa ke fa valea oi. Ya le la fa tu lo tinonga to the glory belongs to God. Oli se song fa el mato onga ole theology class. Ava mal kala la o kamale fa ya o mai e ye istanga ta o umana fili le tunga po le ala malu ka mo fai ke fa o lainga e kile ke e fa o lainga langa la o umanga pretesting ole doctrinal predestination of some people have been predestined to go to hell. No matter how hard you try to get to heaven, you will never get to heaven. Kakale fa ya ngale a Tony Plus. La alwa nga ka melo ole doctrine of the predestination. Ala ke mo ma fa pa. O winga la o ke le lopo la mele mo ke o mai fo le ha. A fa ile mga fa ile predestination na yes ale ku e yes kan ka yo se o le kan ka yo le la. O la me ko mai fo ngai pai pokale. O le se me wala o mo fa nga lu nga le ku e kan ka yo se o le kan ka yo le la. Yo la me la ka ko mai fo ngai mo lo. Ala wala onga le o fa no ko ilefe ko ilefe ka wi lo ma fa ma me nga o ma ko e cavale o fa no ko ilefe ka wi lo ma fa o lefe fia ya si lo mo ma le tu ala Tony, so why are we here? Why are we learning all this? I mean, if the Lord God had already predestined people to go to hell and some to go to heaven, then why are we doing this? Sepi, are you born again? Yeah, I'm born again. So why do you worry? Why do I worry? I worry because there are people there that are not saved.
Ia nga fai lo le mafinga. Ia ele va pe o va ku va pe so fia poko le fa. But I think he touched something for le o ke disagree ai. O ngo le mea nga o ma ko ka vale. Wal kai mi nga le UFC halu ma ko ka inga every Friday night nga ma ko mai ya ele mesa fa ele maftanga le UFC nga umma fa ka ka apelo el kaulang. Ia ma ko ngole ke anu o su e mai ko so le la o ma ko menga o me fo nga o ma ko ka vale ma ki o fa ale ve melo ka male o mo pretesting ka ka o so ngo me na how hard you try you never ma ko lo fa ma ko complain pour la o lo fa e declare la ka male as an heresy. This is heretic. E ko ke la ka making a complain ya John. And when I left Bible college, I nearly failed theology, because the only reason why ngo ko e puai e nga me nga mai inga ia pasi ela o pepale ko ayo o lefi fie ngo kalia ia yang me ku so me lang o fa ya we to be honest foi le lefi fie ela ka mai. I just vomited stuff to him in order to pass my paper, but I completely disagree with what he was saying. O te whaatu foi la, a o nga ground o le upole ko, le ai masisinga ki whaavale a oe. Le ai masisinga ki whaavale a oe. E ngā usaua, paunga le whaenga e le mawhai o kama le hanga. Sui e loko o kari ko ngunga o le mea nga ground ai mako o ka vale. E le upole atua. E au ka vale, e ngā kaimea o sto ina le whaia o ngai le iwa pese ka ngā wai ut mase Bible College. But ta vale did an amazing job. He taught us the word of God. Fai upa sufa. Mai ina ia aungia i koe kamangingi. O longo winga la, o le 5-4 minutes ngā mai ngā ia whaakama māku kunga i kako. Ia aungia koe kamangingi i kako, mea lona luanga i whamai a. Mawhea vea ine matangi malawa mata upu. I le pepelo tangata I tonga fiti le anga. Ia aunga i whelafua ina I tātou I peau. Ongo le pepelo kangaka. Vai le ango kaka le on internet, on Facebook, social media, wa makwa sa o le sila mela o kango post ko ngale la. Fa makalanga kaka le o le Statue of Liberty. Fa makalanga kaka le e fa makala mal kaka le makwa le fe kawi mame e fa mal kuspai. Ya, re winga ngala o kala fo le fa ngofia nga deceive kanga pe ele mamala. That's the reason why you need to understand the Word of God. If I blown about by every wind of new teachings. Mo ya ke va ko a fica ia ke lo isi loku pepelo ia mo loku le sao ia le fainge. Ya o ka fe mai ka nga wa ku loku fa lai. E ole lo pola me wale nga o wala nga o ho le wa o isia me masangi anga kupu kanga ho si o me fo io kanga ka ho ie they looking for a chance ho le I feel good, I feel nice. Kama ho le be feel good ai kanga well there's nothing wrong with feeling good, but there's everything wrong with if you feel good and wrong teaching. Yeah. Carried away by every wind of shifting doctrines. May your fundamental doctrines are the local Christian, ele kakawa kako le malamai. Doctrines about divinity of Jesus, the doctrine of the Trinity, the doctrine of God, the doctrine of creation, the doctrine of the end time or eschatology. Le kau keo ngel kusefa alinga. Menga kau malamamo, mikanga wa. Ole si le me le wa ke nga ka ku fa alinga mal me le la kupu mai la ko we le aingi me fa pe nga o le tu lofa I le kai fai le ku se fa salanga I kanga ka nga lofa le tu kanga ka. Oh yeah, nobody denies the love of God for people, but we also understand that there's judgment coming. Yeah. And we will not be influenced by when people try to deceive us with lies so clever that they sound like truth.
Mea la le matua I manao mia ia ka ko mala malama le le upo le tua. Fai upo la sulima mo la uma. E tai. Lisa ta fa maoni le rofa. Ia tutupu tato ia te ia le uma. O le ula vai o ia we will speak truth in love. Growing in every way more and more. Growing in every way more and more. Grow more and more. Like Christ, who is the head of his body, the church. In order for people to grow. E mai a te ia ona tupu o le tino malava. O loo whaatatauina, na whaasoina, I ua umalava, so swani iai. E tusa maringaruenga I le fua o tu tino taitasi, ia iu ina atina e le tino e ia lava I le alofa. Ya, a whonga lao kou. O le mea lea, mena leina mai lea, tu o le 5 minutes lea. Inga ia kongeki o mai si pā tu o le body. Ya, awangi whaen me fwoi lele e sala lau kasi fwoi lele. Wai le ma whainga functions of body pe a le kongeki. E ka kaung kongeki, it helps to grow le mele o le kongeki o le si vaenga, e le si vaenga. Awa a whape le ma whainga kongeki. Then we would have a splintered church. Awa pele ma whainga kongeki, awa ele ai ma se si whapea. And I must start to really function properly. But so well, anyway. I can't get anyway. I give up Pira Sawali. I anyway. It ain't a fight. It ain't long anyway. The next thing that happens, it's either see in my Congo, you put Saudi wheelchair. Out of a city Lapolamba, while in Saudi wheelchair, must see in my. Well, anyway. Here, I pay up here. Ole mo I like Saudi Okarima, my own. I mean, imagine ale ekale sia fa pe nga fo ele ele fa sokai ele fa sokai ia pe ka ke va ko menga ko ekale si ele umang yu ia ala afse o la mo ku pulo ia sei lango sa wa ku fale e sa ola nga ai fo ia wa kelso se que ele se fai o kamala nga ngofo ko ngolsa ale ngofo mal falsa mo kale ai maseme umma le lo ku le ai maseme o le la unga pipi ai wala sa wa ku fale lo ngo wale ai maseme kasi ia por sa wale se fa makwa o singa nga makwa ko la wa ile lo pola ko nga pe ke la un fa malo si pe ke la un fa vai pe ke la un fa lo ngo pe la ko nga la un ke la un wale ai maseme ma fa nga pa ile lo ko nga wala sa wa ku fa no feelings no emotions o si fa la nga makwa ko la fo ile mo kwa ile lo pola ko nga me fa mal fa manga ia pese la vai pese ele pa ia ke oe umma fa ile la un manga ia ele pa ia ke oe wale lo pola si wa fiu la nga pa ia le ko ka mi ko nga sa le ai se me pa ia ke oe you are completely cold. But the worst thing is that okanga ka umma e depende umma mapia le fa fiau ia le anga le lo fa mole le e a fa ila fa fiau le pasta langa kiftina e o lo mo binga le la ko ho ya fa pe but ele I mean lucky ya le worship center we have William who has the 5 minutes. Ai le o fa fiau umma fa pe nga o le mea la le mga omia e mga omia la le fai au ia o langa ia nga luenga le pastor and teacher ai mga omia ngi apostolo mga omia fai evangelia mga omia si ministry ia fai la va pe ke sa wa ku lo le fale ia la fa fe la nga o
Le ai ma se me malama e ko e sau li sa le ai ma se me malama. And anyway, if you don't have the knowledge of God, there's nothing in your heart that inspires you. There's nothing there because there's no knowledge. Well, ke longa a ye le ke ole knowledge le upole ko. O nga maka lo le nga fa longo wa sui lo loko, wa sui something is happening in your heart. Because ole pa I mai le knowledge le head knowledge. Well, longa ye isia so wa ika ke alu le loku. And then the Lord touches you. Touches your feeling. The atmosphere was very conducive. The song was very nice. The sermon was spot on. And that is the knowledge in your head. And because of that knowledge, something happens inside. There's nothing there to inspire you. Kasi wala me fai ngofia na fai tangata lang sala. They come to the temptation and they cannot stop. Because there's no knowledge, there's nothing in the head that stops you. It's because you have the knowledge of God. Recommending be a teachable person. Learn how to learn. Amen? And lastly, I just want to finish off with the apostolic ministry. There are two amazing things about the apostles, about the apostolic ministry. Number one, they had the complete confidence. O ka ngaka ia nga wala au e Yesu e whai ma apostolo le whenga inga fōu. O tangata ne e lua mea no whai tau mo tilo i ai. Mea ia sa maua tangata ia. Number one, they had the complete confidence in the resurrected, triumphant over death. The resurrected Lord, triumphant over death. Ole o kangaka ia lau apostolo. Ole lako confidence fo ile ia Yesu toitu. Yesu na maliu tanu mia toitu wa fio atu le langi. Ole mea na matua inspire yo lako loko. Ole mea no lua, they were filled with the Holy Spirit. That's because they were filled with the Holy Spirit. Holy Spirit make them extraordinary people. They came from fearful to being bold. Holy Spirit empowered them to carry out the work of the Lord. The Holy Spirit gave them signs and wonders that follow the apostles. The book of Acts is the book that records how the Holy Spirit worked through the apostles. O mela ia lua e matua e mana o mia lawa e tātou. E mga o mia lo confidence ia Yesu lea na maliu matua e tu. E mana o mia lo confidence ia ngai ia. Lona lua e ta tau o na whaatumuina tātou lea nganga pa i o lea tu. EFESO lua fai upa luas fulu, we build on the foundation of the apostles. We are carefully joined together in Him. Se vai kau mala o mamol. Lua tina e lungon whaapaya au apostolo ato mala profeta. O le maaturi manu o ke riso Yesu la malea. Afomana ko. Le fai mai e Paulo le kale si EFESO. Fai mai e te tau ona fau tātou I lunga o le whaavae o lau apostolo. O le ale whaavae lau apostolo. They trusted, they have the confidence in the resurrected, triumphant Lord over the death. And they were filled with the Holy Spirit. O isi, o mea alofa lau mea le whaifo ministry lea. A e kilo le whaifo ministry lea. The two most amazing ingredient of their success was because they had the complete confidence in the resurrected Lord, triumphant over death. And number two, that they were filled with the Holy Spirit.
Mea la ngai ese ia la wa apostolo ese fo fingo la to nga luenga mai o le mafu anga na le o le manuia. O le ala fa mai tala Paulo le kale si EFESO mai o le foundation ai ka wa piu le ka ho. We must build on the foundation of the apostles. And anything that the apostles did, o le mea o le kusia nga luenga. A wai e isi kanga fo ia pe fisiring ia le fisiring ia fo le church kama men le fa o ngai le worship center. Fa au mato ina o la to ngai fa ia decisions. Kalesia, you just take the decision and run with it. And if you ask me, it's in the book of Acts. O le kalesia fo ilaling kako kalesia kako. Ele fa nganga se structure se kangaka po se structure ho le ai alunge study congregationalism se lako se fo lako church covenants. Ai ale study le Episcopalian se fo lako Catholic Church se fo lako church covenant. The Methodist Church president is the head of the church. Ai me fai kau ku se ngalu ele ai mai pele se ngo kau hai. Nga pau me ia ta o tono tu se ngalu nga o me ka o elders. Le fai fo ministry le ka un fa nga. Apostles, prophets, pastors and teachers, normalists. And evangelists. Ia le fai fo ministry nga mai le tua nga ia perfect le kalesia ia ma fa pe na fa ma tu ina le tato kalesia. O mela le fa mole o te I encourage you to seek the Lord for your gifting, for whatever ministry gift God has gifted you with. Yeah. Again, ole me ngal fe we find or kilo ho le you know on the spot kanga. Yeah, fa ye spot o like ke ka kule mo mai paie mai iva ye le lo primera. E ka ka wa tato ka ko nge wo wala aweleli. You should never be lazy in learning. We should become perpetual students, never stop learning. This life, kwa marka koleni inga ua ka le longo ua umalo kaimi. Kwa umai maleni. Our learning should continue on until the day you die. You can never say you know it all. Fa pe we kai fa pe umalo ko sanga pai poko fa pe so olla mo launga kele launga fiu launga so le kasi alma singa launga masau mo wale ima sia me wo kai lo ngai la mga umia le na continuously ele me ngio le ni o te va tu e to ye ko anga ve ko lo kuspaia ko anga ve ko lo kuspaia awa ele mamla ma wa afuro ngako wa kau vai kai mingai e ka ko ai nga te wa kau nga makanga e ko anga e ka kalo le ali va mole fa ali mai pole ale me alo fale ya nga ko anga no ia le committee la fiong pa ele tu fa ali mai ki o e pole ale me tauna e fai ya ma makalonga identify lo le me alo fale wa mai le tu ki e pole ale min so give there wa work hard. Do everything to develop that. Ya wa le ngalu lo skinga o ngalu le o la ma ave apostolo le ai ma se ma ko ile ai ma se sia ka ko fa longo hi. Usa la le o se longo ko fa la sa ko sa la ya ko mo ho ile le speaking in tongue interpreting. Ya o le lo pola me le tu pia tato ya o ke lo me ka un fa yo le o inga le ka ko me ia ala tu fa pe ia o le nga inga ka ko e kale sia e ka ko conference sia o ke o vai ia wa si ka ko yo fa nga le Holy Coast conference ia ale ala va mga bi ko ya vo yeah, but here's something. William cannot travel no more. He is now handing over the baton to the next generation.
Ma ia la mera o fai la uri ila i Australia la o fai la ko Holy Coast Conference. Ia o ke lo mera ke fa pe. Ma vi amo me finga fai le. Yeah, okay, long. It's about time now for us to get out of our shells. Time for us to get out of our shells. And do it. Just do it. Amen? Talo ele ia so ani ale uli ma me se fo ia komiti na ia kilo se me fa pe. Wa me na mia ma mo nei tangata ma o i ka ko. Amen? Ia tatou whai le tala tamā. Tai lava tamai lo wangalele. Lord, all the glory belongs to you, Jesus. We know without a shadow of doubt, e mana o mia e mātou, no mātou mala malama. A mule mole ngang pa ia mātou, te mana o mia lava lau sosoni, e na ia wha mala malama ina i mātou, i mea umalava e te whina ngalo, e awa o ina i lau whanau. We give you all the glory and honor. Awe sau tau longa pati le tu. Thank you, Jesus, and bless you, Lord. May your beautiful name, Jesus, be glorified. Hallelujah, Lord. Amen and amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.